ha kadi long opsi ba video live ha si at Facebook katanya di blog si at di blog Facebook katanya munyo awaknya merasa kebenaran pakon di blog Facebook lun aci na cuba fikir dia ceram doah nyo nalun kalon video live si Imran dipegah lun ka di rob Malaysia hoka si Imran mata saru hoka si Imran mata saru yang ate bro utak Yahudi hoka anu bajingnya yang dipegah lagi tecok referendum dipegah lambingkai NKRI kan ya yang lampu kokep maji pajan tak cok referendum ba NKRI sabar lagi tak cok lampu kokep ma Imran bit anu bajing ni samnyang tegara di bawah fitnah dipegah lon ke di rob CIA di Tinoi Kanada maka yakah kaba keno anu bajing pashe Imran pashe mata saru kaba mama ki hayah ketigo nya referendum tak cok lampu kokep maka dua rotuk bekna lengan tepu bah nyepat lun nyepat anu bajing lah nantilah hai mata saru ia boh Yahudi nyepat lun nyepat lun baik ke pegah mama ke pegah lun ka di rob Malaysia dan ke pegah lun ka di poh di Tino nyepat abu si anu bajing laknat tilah ke lo ia boh nisam ia boh hanagot kah ia boh nisam yang hanagot kah hana saban ngon urang nisam lain tapi kah betul-betul ia boh Yahudi kah Imran mata saru betul memang lagi aku pegah le urung tua urung mata saru gusi hitam gaki pincangnya hana payah percaya hana payah tak percaya contohkah mata saru laknat tilah Imran pasayan bajung yang lampu koma kah dua rotu tak cok referendum baik ka pegah mama ke ayah ke anu bajing baik ke aba fitnah dan baik ke aba tebar baik ke aba dusta anu bajing laknat tilah ke lo puhan sepeng dibayar le fucking anu bajing payah pu anu bajing Yahudi pali ia boh nisam ia boh bui kah Imran kah ia boh bui anu bajing ia boh bui kah wajib tajib darah kah lu anu bajing kah urang yang kah laknat le Allah kalau kamu sumpah tapi kak ingkar sumpah Allah anu bajing laknat tilah kalau kapreh tabuh masalah anu bajing jai datang ka kabar fitnah jai datang ka ketebar dusta likah anu bajing laknat tilah Imran pasai mata saru akai Yahudi akai ke lagi akai Yahudi kah Imran saru kalau anu bajing laknat tilah